Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle hani kasingi kalalikan do yau Deputy Chief Minister Bapres Don Tensong banekaran halor kecingkiu dor jangka petrol. Hakabayakaran bekilat patai kubor uan dan bak jerwa ubalong Presiden Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ulaong malada kasorkar kamla ban penhiari kador jangka petrol dakawi kasur genhap bensyong daka strike kaban sedang nadu kalai terik matau benai bat kadau bakot ikan ika strike kalong baka sorkar kamla ban shim ya karai ban penkiu dor ya kabai kali namar kajingkiu dor ke petrol ke penyiap jai ki bakamai kali lada ki hab ban shim ya kador ke barim assurance dari ban penkiu dor ya kador bai kali lan ban penhiar dor wade kamu penyang ru Nei nak liang jungi yang by insasyong berkat insakot kita meeting detik kata kejing khot kejungi kepala no kemakalong no manta bubun sin kikut kita kejing kular by berli nei samda ai ngi kejing thot te kum ta nak liang jungi keseng ru ngim sohun ya ke ba ngi ekran manta sni te nomor banwan ra ya sibun kejing e hawi kendo bot ba nak liang jungi teng munsong no ngi sak nyum pisa ka ba ki ai ba ada kejing tim ki ada kejing mai ki ada kejing nyum tam si so apa jungi mah kam ngelong ngirung so pangmet wat tam ngin ra hayeng nani wan tejin tet ya ki kon ki lani ki para persa hayeng sen te kum ta nak liang jungi hi ya manta sipor ngakarpat ya bro kita kali makin ya trail kan ngi ka Meghalaya Joint Action Committee kumjuru ya ki drivers ki bahap ha ki bahap apa ki district repair jong ki east khasils ni jong west khasils jong Meghalaya hi berkoi ba kinlong ki bayaisa te nado las hisngi kamu nado las ngi balang ngin bo beda strike kat ba sorkar kam parlamen pembek mordor ya kini ki berhaji dawa ki jongi mo mentangi dawa nado ka tax yang ba mentan agen sistem warak tik por lockdown bung hapsi we kajna ka sorkar ko mla kita ki berkat ma te ki berkai kolong ba kayu rot te ngi kum kinong siu kajna te den ba ta kada ngakarpat ba nado las ngi balang mbet we ru commercial vehicle makan mi sasurok ben mi kamai tat orang nilai pembet dah kumui lah ni sokar kan khot ikran ini mengiok ni pembet. Lada pi semua kia bangin sim ya kini ke strike terlong dam long bangin si penkiu hina nak liang kejungi ki nongnya kali ya kedor kali wong em punta ke bamla penlong lada kita ki passenger ki ba complain wong in kembek kita. Tengok lah menong no lah saksis ki permit lah saksis ni kita ya kejing kawan orang ta tengah kentu jur ba apa lada kin penkiu hiru melong teka sorkar lano kan penkiu tempat del mah ta kinong rem kapan nak liang kejungi lani ka sorkar lada kamta ka penhap ya kador bai priang tengin penhiar ya kador bai ngin sim itu kador barem ru pabiang entai menta lada ka penkiu be kumni pada ngiman sing ngiru ngi hab dawa ban penkiu kanya kador bai kali te lada menta pada kapan nak liang sorkar kampat approve ya ta kador bai kali batma ni la susim julum bataki driver ani thu ip kalong lada kidan ba sa complain pat kum nak liang kejungi keseng ru nginum dan kejepak kita lada kisah kem dan kisah fine ani kisah liak kuno forum ru mentang sengi rengkat begini ki perlok ngilawan ban senran ngilawan ban yodon rengkat lang nomor ba ngismukhya habide bat kajingkiu dor jong kani ka petrol mo te mentang sengi na yo ban kendu iba perstun bolong i deputy chief minister tingi ai borom i mo ba ilah pelat por nang bala kamdei ka sengi visit jong ki pat ba andre mentang sengi la pelat por nang ini ban aila ban kendu i dan nakaliang ka from kujungiru gini kenyak sengiru mo ka sesajan ngilawan ban jurip yaki petrol pom ki boron hapo mulai konsumsi mo ngila jurip yaki pom ban lap nak kadau ba petrol ka kiudor hadu kan ne tingilalap ban ngila yo snol lagi jong ki score naki trai pom naki manager maka kadau hi ba ka petrol ka kiu ka de naka jingsim tax naka state government hadu life way pia naka per litar mo silitar te mentang sengi lawan persngau ya deputy chief minister boleh ba ka government ka sim hadu kan ne te me iru ilaong ba nam ta ki developments jong ka states te nakaliang ka jungi ngi smukhya bat ngi i hang tu nakaliang ka central government ka sim tangkat khandai tingka ye mo te ngila khandriu na khandrupia mo te ngila kentu i yong ba boleh phim sim lang ku sim ka central government mo namar dang dep ja kini ki post lockdown kini ki banai ki bladep dang don uni covid hadu mentah te kabela ka kam ka jamru ngimbiang su dai ba kata tang ye gini ki nongnya kali kamai mo ndrei kala kata lo ya boro ki pat ba mo ki don kali tingil ong ba kadang ja gini ki berkhot te kensan ka sarkar jelapat ka penkiu ya kani ke petrol te hagi por ki bladep ru habadon ka lockdown ru ngami ba ka sarkar kan pelat ya ki bai school lani kan pelat ya ki bai yeng lani kan pet ya kini ki marba mardi ya ki jingkiu dor ru dan rei ngisung thu lada kiudor ka petrol
te automatically ru kamar ba mardi ru konsakio bat barong in se syak tak lut de hakani konong rim ba ngilawan bani kelu deputy chief minister bat kham tam lai la mentali la sedang siki school mo ki examination ru round the corner kala up lupa ki kena students te kumnu kini ki kena school ki students kin let kin wan kalau ngaba jenjar ba hadu kata te ngilakan tu ting ya deputy chief minister ba dalle da ba kumnu ru ide ban penhiar dono habide bat kani ka tax jongka petrol ka pasim na ka state government kenang ba bro mo ngin ya imlang ngin ya longlang kumju kumbolong ki hakiwe ki jela bat hakiwe ki jela ngi i ba hapo Mumbai ngi la itu i Bengaluru ngi la itu i ba ki taksi association ki prepare menta ki la pen kre ya ki strikes mo la pen kre ini ki jingi ki jongki tingila ongi iru ba ngim kwa ba ngin long against the government la ngim kwa bangin mi khmat bangin yakhi bangin strike ba kani hi kamde hi ka issue tang nam ta ka jonga simet tang ta jong kini hinung ya kali simet den re ka di issue jong paj ba